Yes, reka tubahe ikaze kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Ni amakuru y'imikino, ni za breaking news zigiye zitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Niba udukurikiye nonaha ukaba utarakanda subscribe ngo uyaboneshe winjire mu muryango mugari w'abadukurikira kuri uru rubuga, nyaboneka iki nicyo gihe kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatanu kuri gatanu. Bakunze b'ikipe ya APR, muri iki kiganiro tujye kuganira ku ngingo imwe yonyine yitwa Umutoza Taleb. Ibintu tujye kuganira muri iki kiganiro, ku munsi w'ejo ikipe ya APR izakina na Vipers ku isaha y'isa moya kuri stade Amahoro, niba ntibeshya ariko ni umukino ikipe ya APR ubundi yagakwiye kuba ishakamo amanota atatu, igashakamo n'ibitego byinshi. Mwabonye uburyo amakipe yatangiye kugenda urusorongo. Ubu Simba Sport Club yatashye, nuko nyine ari amategeko y'umupira, ubundi yagakinnye igahita yitahira, ntizakina umukino wa nyuma, kuko nikina umukino wa nyuma izawukina na Singida, nitsinda Singida izahita igira amanota 5. urumva icyo gihe nitsinda Singida ikagira amanota 5, noneho ikipe ya Jamusi igatsinda Mogadishu City, n'ubundi Jamusi izahita yikomereza. Urumva Jamusi iramutse itsinze Mogadishu City, noneho yahita igira amanota 7, kuko ubu ngubu ifite 4. Singida nitsinda izahita igira 6, ishobora kuzamuka nka best loser mu by'ukuri, ariko Simba yo yitahiye byarangiye. Amakipe akomeye twari twiteze yatangiye kuvamo, ubu ngubu Simba hari ikareya ko bagiye kuyatsaho umuriro induru zivuga. Hariya ngo hano itangazamakuru ryo mu Rwanda riravuga, iryo muri Tanzania ryo ni urundi rwego. Ubwo twari turimo tuvuga turebera hamwe igihe APR izakinira na Vipers. APR na Vipers bazakina kuri stade Amahoro ku isaha y'isa moya ku munsi w'ejo. Mbere y'uyu mukino, umutoza Taleb yakoranye ikiganiro n'igitangazamakuru Igihe. Ni ikiganiro gifunguye Igihe bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga zacyo, ariko njyewe ndashaka kugira ngo twiganire ku kintu, ni iki gituma Taleb atirukana nk'umutoza w'ikipe ya APR Football Club. Bigaragarira buri wese ko uyu mutoza adashoboye. Uyu munsi nahisemo mu kiganiro Morning Sport, ku munsi w'ejo APR izakina, amakuru y'imyitozo ava ishyorongi, abakinnyi bose bameze neza, nta mukinnyi n'umwe ufite ikibazo, usibye umukinnyi witwa Erinani Sirwane ushobora n'ubundi kutazagaragara ku mukino wa Vipers kubera ibitego 5 yariye depression ikamwica. Urumva, nubwo bavuga ko arwaye, ariko naje kumenya amakuru ko ari uwampaye amakuru, ari uwayahaye Rugaju Rigani, kuko ndumva ari twe twayatangaje, yadukoze mu mufuka. Erinani Sirwane nta kibazo afite, cyakoze umuntu ufite ikibazo ni Dauda ufite ikibazo hano ku gatsitsino. Yatangiye imyitozo yoroheje ku mukino wa Vipers, nabwo ashobora kutazakoreshwa. Ayo niyo makuru ari mu myitozo. Icyakora ndamutse mbonye video y'imyitozo cyangwa se n'andi makuru naza nkayababwira, ariko munyemerere bakunze ikipe ya APR, uyu mwanya tuwufate tuganira ku mutoza Taleb. Ikiganiro cyo mu gitondo ndashaka kumuganiraho, ntabwo ndabafata umwanya wo kuganira kuri Taleb, munyemerere tumuganireho. Uyu mutoza yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Hari abantu njya numva ibiganiro nka 70% byose byabaye mu Rwanda baravuga ngo nashakirwa abungiriza, ngo noneho barabungiriza abe birukanwe, ngo kubera we yasinye amasezerano ngo ntabwo yakwirukanwa ngo bikunde.
nabajije ikibazo ndabaza ngo APR nishaka abungiriza bakungereza Taleb, abungiriza APR iraba yirukanye ntabwo ibishyura amafaranga, irabirukana gutyo gusa nk'abakozi bo mu rugo cyangwa irabaha amafaranga? Ni iki kiri gutuma abantu baproteja umutoza Abdulrahim Taleb? Umuntu wese ntashaka ko Abdulrahim Taleb yirukanwa ngo ntirukanwa abungiriza, ngashakirwa abungiriza ngo kuko ngo nta mutoza wa fitness afite. Uwo mutoza wa fitness ntabwo ari we wamwishakiye. APR ntiyashatse umutoza witwa Abdulrahim Taleb ikamubwira ngo ashaka abatoza batatu bamwungiriza, akazana umutoza w'umusaza, akazana umutoza w'umwungiriza wa video analyst, akazana n'umutoza w'abazamu. Ubu APR ifite abatoza b'abazamu babiri. Abo batoza bungirije n'abandi ntavuze ntabwo ari we wabizaniye. APR ikabatangaza ku mbuga nkoranyambaga muri 2024 Darkonovic amaze kwirukanwa bakamusimbuza Ndori agatwara igikombe cya shampiyona. Ni iki cyihishe inyuma yo kugira ngo abantu bose babe bavuga ngo Abdulrahim Taleb ngo yasinye umwaka, ngo none uwo mwaka ngo APR ngo ntabwo yamwirukana ngo bishoboke? Uwo Abdulrahim Taleb asinye umwaka n'abungiriza be bongereye umwaka. Niba ikipe ifite ubushobozi bwo kwirukana abungiriza ikazana abandi, ifite n'ubushobozi bwo kwirukana umutoza mukuru ikazana undi. Icyo ni icyambere. Reka tujye ku byo umutoza Abdulrahim Taleb yatangarije igihe ku munsi w'ejo. Hari n'abantu nabonye bavuga ngo ariko Kasejizo ngo nawe ngo uri muri ba bantu ngo hari umugabo umutoza Abdulrahim Taleb. Ndashaka kugira ngo tubanze tuganire kuri aya magambo. Ati nta mukino twabashije gukina, twakinnye na Academy kuko nta mikino yari ihari. Iyi mikino ya Sekafa kuri twe ni imyiteguro yo kubaka umukino. Iyo ngira imikino 4 cyangwa 5 mbere y'iri rushanwa byari kuba ibindi, ariko twe twitoje iminsi 10 dukina na Academy Intare, inyuma twisanga muri Sekafa. Ntabwo byoroshye ku bakinnyi bataziranye. Uwo ni umutoza Abdulrahim Taleb. Iyo ni ingingo ya mbere. Mana nyagasani, umutoza ni umuswa mu mitoreze, ariko ntekereza ko atari umuswa mu kuvuga, ahubwo ari umubeshyi. APR yatangiye imyitozo ku itariki 2 z'uku kwezi. Uyu munsi turi ku itariki 29. Bivuze ngo APR imaze iminsi irenga 28 hafi ukwezi kose ikora imyitozo. Atariko tumaze iminsi 10. Niba mubyibuka neza, imyitozo ya APR twatangiranye ndimo ndabaha amakuru yatangiriye gukoreshwa n'uriya musaza wa fitness. Urumva, murabyibuka biruka hariya kuri tapi, hariya kuri tennis club. Murabyibuka umutoza Abdulrahim Taleb yaje nyuma ahita yongera amasezerano. Ni iki cyatumye ataza mbere ngo atangirane n'ikipe imyitozo asaba imikino ya gishuti? Umutoza Abdulrahim Taleb yaragiye adepoza mu biro by'ikipe ya APR, avuga amakipe bashaka gukina imikino ya gishuti ashaka gukina. APR irabyanga. Umutoza niwe wenyine ufite ubushobozi bwo gutegura pre-season, akavuga ati ngewe abakinnyi ndabashaka igihe iki n'iki, tuzatangira imyitozo igihe iki n'iki, tuzakina imikino ya gishuti iki n'iki. Wowe urafata irushanwa riterwa inkunga n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Irushanwa tujya kurikina afande CDS General Mubaraka Muganga yemereye abakunzi b'ikipe ya APR ko bagomba gukora ibishoboka byose bakaritwara kuko baguze intwaro. None uraricisha amazi. Tujye kuri article ya 2 y'umutoza Abdulrahim Taleb. Nkuko mubizi, mu mwaka ushize twatwaye shampiyona, twatwaye ibikombe 3 hamwe n'ikipe ubu ngubu yavuyemo abakinnyi 10. Ku ruhande rw'ibumoso hari Clement, Claude Niyomugabo, Bosco Ruboneka na Mugisha Gilbert Bafinda. Uruhande rw'ibumoso n'imbaraga zimwe nkuko bimeze iburyo. Abo bakinnyi uko ari 4
baragiye. Hari Clement wagiye mu Misiri, Ruboneka na Claude bagiye mu yindi kipe. Iyihe kipe ko tutayizi? Mugisha sinzi aho yerekeje. Uzanye abandi bakinnyi bane, hari Zone wo muri Burkina Faso, hari Christian w'umunyarwanda, Traoré wo muri Mali ukina hagati, Aman wo muri Cote d'Ivoire ukina ku ruhande. Abo ni abakinnyi bane b'ubwenegihugu bune butandukanye bavuye mu yindi mikinire mu kindi gihugu, mu yandi mashampiyona. Ni gute rero bahuzwa n'abo basanze mu ikipe? Rero bisaba igihe, bisaba imikino ya gishuti. Uwo ni umutoza Abdelrahim Taleb. None ibi byo mbuze ukuntu mbisesengura. Amakipe ari hano muri Sekafa, yaba Gor Mahia bakinnye, yaba ikipe yindi bakinnye, n'andi makipe yose ari muri Sekafa, noneho yo afite abakinnyi barenze n'abo APR ifite b'abanyamahanga bashya. Mu mukino watsinzwemo na Gor Mahia ibitego 5, Gor Mahia naje kumenya makuru ko yari yabanje mu abakinnyi 7 bashya. Ese ubuyobozi bw'ikipe ya APR koko abafana ko barira umunsi ku wundi? Uyu mutoza ko bigaragara nta kintu atoza, no kuba APR itari mu mibare yo kuba best loser uyu munsi ni ukubera uyu mutoza. Twakinnye n'ikipe yitwa Garde Republique, ikipe nto muri rirushanwa. Iyi kipe ya Garde Republique niyo kipe nto iri muri rirushanwa kuruta yandi yose. Ni ikipe yo muri Djibouti, shampiyona Djibouti iciriritse. No muri iyo shampiyona ni ikipe yabaye ya 7 muri iyo shampiyona. Si n'ikipe yatwaye igikombe byuze muri Djibouti. Uzi neza ko watsinzwe ibitego 5, urimo urashaka ibitego, usimbuje ikipe, ahubwo mu gice cya kabiri yari itwishe. Dushaka ibitego nibura, ubu ngubu iyo tutsinda ibitego 5 twari kujya kuri match ya Vipers turi gushaka ibitego 2 cyangwa 1 kugira ngo tube mu ba best losers. None ubu ngubu ni nkaho APR yatashye, nubwo abantu babihengekereza, ariko completely ikipe ya APR yaratashye, byararangiye kubera umutoza. Ariko abantu nanga uburyo bari guhengekereza, ngo urabona ngo umutoza ngo bamushakira abungiriza. Baramushakira abungiriza, abo bungiriza nibirukanwa ntabwo bahabwa ibyo bakakwiye guhabwa. Tujye kuri article ya 3. Iyo mbuze ikintu nyivugaho namwe muyisesengurire. Article ya 3 ni akantu gatoya. Buri gihe mba mfite icyizere nkuko nabibwiye bamwe mu bafana, iyo ngira byibuze ukwezi imbere y'iyi Sekafa mwari kubona ikipe itandukanye. Gaho munyumvire tuvugishije ukuri, iyaza kugira ukwezi ategura ikipe ya APR, reka mbabwire, umutoza ahantu hose ku isi yose kuri iyi si nzima ni upanga pre-season, akavuga ati abakinnyi banjye ndabashaka igihe iki n'iki, itariki zinizi, ndashaka ko mwese muzaba mwageze muri kampu, tugakora imyitozo, tugategura umwaka w'imikino. Especially noneho bari babizi ko bafite Sekafa. Ni iki cyatumye nyine adategura uku kwezi niba ariko yarashaka. Bakunze ikipe ya APR, mumbabarire mvuge kino kintu, ntabwo nzi umuntu uri guproteje Abdelrahim Taleb ngo atirukanwa muri APR. Ariko uri kubikora wese urukundo rwe akunda APR natangiye kurukemanga. Keretse niba ari kureba muri kontra ya Abdelrahim Taleb akabona ko ntaho bahera bamwirukana. Ariko niba ari kubikora kubera izindi nyungu, nta rukundo afite APR. Umutoza Abdelrahim Taleb ni umutoza udafite ikintu nacyo. Noneho reka nabatangarize mvugishije ukuri kwanjye mbona. Abdelrahim Taleb sitwirirwa turirimba tuvuga ngo shampiyona y'u Rwanda ngo APR ngira ibigenda cyane ngo n'umundi zayitwara ngo niyo yayitoza. Njyewe na betinga ko bitewe n'imyiteguro ya Rayon nabonye, ya Rayon y'inzara yaracitse. Imyiteguro ya polisi ndi kubona ni yandi makipe hano muri shampiyona y'u Rwanda. APR nikomeza gutozwa na Abdelrahim Taleb,
kuri aba bakinnyi bameze gutya bamanuye urwego, urareba Dawudu ukamuyoberwa, wowe wagira ngo yabaye umukinnyi w'amagaju, urareba abakinnyi ukabayoberwa, usibye Watara na Togo bifatiye icyemezo kuri iriya match ya Garde Republique bakayishyira mu biganza, ariko urareba ikipe uburyo abakinnyi basubiye hasi. Ndakurahiye iyi kipe yinjiranye muri shampiyona na Abdurrahim Taleb ntabwo yazatwara shampiyona. Ibyo ni ibintu ngiye nkubwiye. So ni ibyo bakunze ikipe ya APR. Ubwo reka dutegereje match ya Vipers turebe ko twayitsinda nibura tugasigarana icyizere cyo kuvuga tuti turamutse tuyitumbuye muri CAF Champions League twayikuramo. Nicyo kintu byibuze tuyitsinze twasigarana, ariko ibyo gukomeza muri Sekafa biragaragara ko bidakomeye. Ndabyumva hari abantu bavuga ngo ikipe ya APR ntabwo ikibazo ari Taleb, n'ubundi nimwirukana izashakirwa undi mutoza umeze nkawe uri munsi ye, kuko twarabibonye. Adiri yarahavuye, haza Froje arahava, haza Dariko na Abdurrahim Taleb. Ibyo turabyumva, ariko nyine niba ikibazo atari umutoza, hera nyine umuzana ushaka indi strategy ukoresha uzana umutoza. None nitugera muri 2027 2028 uzakora uburyo nyine ushaka abandi bakinnyi mu buryo butandukanye nubwo wabashakagamo. Ni ibintu byoroshye rwose. So nibyo rero, ubwo abakunzi b'ikipe ya APR nibyo navuga. Hanyuma ikindi mu ikipe ya APR Football Club nuko nyuma y'uyu mukino wa Vipers, ni umukino wa nyuma, ikipe ya APR yawutsinda itawutsinda, hari amakuru mfite y'uburyo ikipe ya APR igomba guhita yitegura imikino ya CAF Champions League ndetse na shampiyona kuko na Super Cup, kuko nibyo bikombe bindi biraba bisigaye bifatika. Havuyemo Sekafa, haraba hasigaye igikombe cya shampiyona, igikombe cy'amahoro ndetse na CAF Champions League. Hari amakuru ndimo ndakurura ntarabona neza yuko APR hari uburyo iri gutegura nyine izakuramo icyo nakwita nka pre-season n'imikino iri international friendly game mu rwego rwo kwitegura imikino ya CAF Champions League yigejwe imbere iri mu kwezi kwa munani. Ndabakunda cyane rero, munyemerere nsoreza ahangaha nuko nagira ngo tuganire kuri Abdurrahim Taleb, ariko mwumvishe ko natangiye mbaha amakuru y'imyitozo y'ikipe ya APR uburyo ishyorongi bihagaze. Ubwo ku munsi w'ejo mu gitondo tuzagaruka kuri 11 bashobora kubanzamo, ariko nimugoroba nta gihindutse ndaja kubashakira video y'imyitozo y'ikipe ya APR iri bukorwa uyu munsi, imyitozo ya nyuma. Ngo tuzagenda tubigarukaho ku munsi w'ejo. Ikipe ya APR uyu munsi hari ikiganiro n'itangazamakuru, umutoza Abdurrahim Taleb of course turumva icyo ari buvuge. Uyu munsi hari imyitozo hariya ku kibuga inyuma kuri stade Amahoro, birumvikana aho ngaho naho ngomba kuba mari nkabashakira imyitozo y'iyi kipe. Yose ni ibintu mugomba kubonera hano kuri KC TV Rwanda. Bakunda cyane ibiganiro bya siporo nakagaruka kuri KC TV Rwanda. Asala Vista.